Ka Menteri Ketenat Kakot Kakia bat Ketenat Karep Karyang Kejelam Meghalaya Dr. Amprin Lingdo ha ka arpulai trik unailar arajar arpulai lakot kejingelang ke Kerpang bat kisangut ki MLA ke distrik Riboy kum jo ik officer negini Ketenat Rekam Sorkar bani peliu jengmut kumno ban kentiu ka kamrep bat ban penbit penbiang ya kejingruna ki babun ki badan haki Jaka Sumar bat ban kentiu ki Jaka Sumar hangane ke distrik ha gani kejingelang lawan bani Shimbenta do bak sostenis sotun MLA ke Jirang Ubak Meral Bonds IM MLA ke Nongpo, Ubak Charles Marngar MLA ke Mauhati, Ubak Daman Bat Lamare MLA ke Umroy, U Dr. Celestine Lingdo MLA ke Umsning, Bat Kumjoru Arpit Upadhyay Ubade Deputy Commissioner, Lembat ke Officer Ketenat Kakoi Kakia, Bat Ketenat Karep Karyang, Bat Jong ke Horticulture. Lengba kini kejingalang ke Bekerpang, Layo benetai sani helok ki babun kimat bedai bagi ni Ketenat Rekam Sorkar, Bat Kumjoru banewat kilat kelenti kumno banwengi kijing bat ban kentiu ya Karep Karyang bat Ketenat Kakot Kakia. Habakran hadian kejingalang i Dr. Amprin Lingdo, ilepan pawe kejing kemen banyo bane pleu jengmut alor ki babun telikimat ki bahap apo kini artli Ketenat Rekam Sorkar ki baidi kmi. Ki MLA ke Blaydon lang hagane kejingalang, kilai kublai ya kejing shimkha jeng i Dr. Amprin Lingdo, i menteri beri kmi ya Ketenat Kakot Kakia bat Karep Karyang. Ha keba kejing long lakloy jeng i Hagaba ilala ban snap kijing ke badan hakini Ketenat Rekam Sorkar bat ban tahu kilat kelenti kumno ban wengi kijing bat ban kentiu ya ke distrik Hibarok Kawai. Nang ni syakman ning sama pangin plan yang kita senam di ban programs di bangin yele issues di bangin laya keren ki MLA hujungi bat kade kawai ke bentah hakaba nikwa ban sedang ban tray yang kakam ban seisok lah naman lada hakarap karyang ban kapat kakya ngiyakta yang ka politics ngam taray kanwan kajing bahan na kamta kajelah di Borokaway di nakaliang nga nga kani kajing yu i nga yang kani ka jing yu kenduk jungi pat lesi nakaliang kaya meliru yung kikwa ong kani ka sign ka ba pakam ka ba nakaliang jungi kung tinong nikmat. So kalau kaya kaba deye bat kaba donik taka lawai akaba bila ban pintiu bila ban penbet penbiang atau idei bat ka koi kakya bat kumju atau idei ban pintiu idei bat karep karyang kamtam apa distrik kejungi kaba kuman nyokho kaho cispa kini dinaudat. Kalau jingkernang bermisalnya askem hai Honorable Minister ke Sorka akaba ningit askem ba nang syakmat Kariboy District kejung kanang dia baru kita. Batru ayo ban yaksir jemut kumno ban kentiu berkan ya ki sub center saya PHC saya CHC bakam tadaja. Bat kumju layo ban yaksir ya than kalau kumno ban kampan ha ya kanu pos di hospital ka badan ya headquarter ka ba sekri dan tempat ba atau dengan datang kumno balang kampen buli specialist ki bagidan kam po kaneka hospital kumno balang kam penbiang ya ki doctors ya ki duties ki nurse ba kunta kerja balayo ban ekran na kunta kumno ban penbiang ki dawai ki medicine jadi kita sumar ban bertikna bagi subcenter PHC DCNC dengan sistem berhimai kemudian dan didawai dalam online atau bagi scam bagi sini di Banwan bagi jenduna didawai untuk kita sumaru melakukan berbiang atau komika bagi bat harga juga por layo ban dikena bagi PHC DCNC apa orang yang berboy bagi akan dikena bagi cingsakri kalau kita hai kalau mau dikenal tentang jom dibaca. Ini semua burung di Menteri Berendurong ini di Dr. Amprin. Bila belum keluar sisi, bila sengap dan semua yang disebut dengan bagi ini skam kan balak bah hakim Islam di Banwan. Bagi insyakri lembah dan tenang berbuat kerja terlalu lebat. Bid kebabiang dalam dan baik senang dengan cara berbuat. Tapi ini bakal cerita cepat. Oh, kembali kerja cepat di ini pokok tahun ini. Idan sipun ki kamrap ki jungi la kalok garap yang la kalok pisok ki pai ko ta ta di kali ke jing kuno mendagasni na kalian agriculture horticulture bat kumjuro
nakalian jong director jong ka food processing ini skamba the kamrat bilang lapan betul di kamrat adu karab karyang adu ke marketing adu berpendi ya ka mo ini besok ipai ini tentang processing unit berpunta terkait ini skamba kalong ke ku nak mata ka dong ini jong nakalian jong am pun dari ke play pang ini minister jong so kebanyakan disebut dan ini skamba lama jong pi kecinya lam jong pi ini skamba kadang di bawah jong away kemerdekaan being aspirational district bagi ini skamba ngelaman kelak dulu ini kita ngakwa maki paiba jungi kin pendap eka kamram pension adhar connect yo adhar bat ka bank account nomor ba lalu ekran ke MHIS ru mental ada timdon ka linkage bat adhar nomor bat ka MHIS ngimyo ya ketuka health insurance scheme lalu ekran ke agriculture scheme ka wawan ka central government ru lara ka adhar siding kam padat pokok bank hantar minum yo scheme dengan apin sikit baik bah pendat ya ki kendon ki bangide banlek mangigum ki nom sungsno hantar ingin sayo e kijing mentoy na ki department of health